даю. Ой, ну, добрый вечер, сябры. Привітання, дівчинки, хлопці. Ай, а у нас тут проблема. Буслик усі літери вивчив, а алфавіт запомнить не може. Ну ось, давай глядачам покажем, що ти літери сапраўды ведаєш. Давай. Так, якая гэта літера? Ф. Правильно. А вось гэта? Я. Малайчина. А вось гэта? Ха. Ну, молодчина! Правда, сябры? Такі маленькі, а літери ведае. Ну, а цяпер давай яшчэ раз паспрабуем увесь алфавіт разам сказаць. Гэта ж лёгка. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З і паўтары. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, І. Хитренький. Прочитать любый можа. Ты на память вывучи, не подглядывай. А, Б, В. Ну, далей. Здається, Ё. Не. Чи М. Сам ты, М. Ни Б, ни М. Нема такой літери. Ёсть М, паўтары. І яна не тут стоїть, а далей. Ну чому ти ніяк гэтага не запомниш? Не ведаю. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привітання, Дудя. А что у вас тут за крики? Хіба так у школу гуляють? О, каб гулялі. Я тут узявся по-сапраўднаму бусліка вучыць, а ён ніяк не вучыцца. Просто мне тяжко запомнить, а ты еще так страшно указкой машешь. Да я літери тебе показываю. И злоєшся, мне страшно, и увогуле нічого в голову не Ну лезет. треба ж неяку я алфавіт утиснуть. Ходи сюди. Не, Буслик, иди до дошки, кажу. пойду. Ах ты так! А ну тишей, гора наставник. Хіба ж так можна? А, Так, А я буслик ніяк не запам'ятаю. тим более, значить, йому треба інший спосіб придумати. правильно. Ага. Ну, а ти кричиш, злуєшся. Сапраўдний наставник так себе не поводить. О, ну який такий спосіб можна придумати, каб запомнити азбуку? Тут просто треба повторати і все. А у меня не отрымливается. Значить, яще повторяй цілий день. Целый день не хочу. И увогуле, на что мне та азбука? Я без яиц дома обойдуся. О, тут, Буслик, я з тобой не згаджуся. Азбука шмат дзе дапамагае. Ну, где? О, наприклад, у слоўніку без ведання алфавіта ніяк не абысціся. Шмат дзе інфармацыя даецца у алфавітным парадку. Чув? Алфавіт потрібний. Ага. Я его ніколи не запомню. А я ведаю адзін спосаб, які табе дапаможа. Правда? И які? Ну-ну, послухаем. Вершаваны, ды яшчэ вясёлы, называецца азбукаешка. Як? Азбукаешка? Ну, вось бачыш, і табе весела стала. Нехто будзе есці азбуку? Ой, зараз усё зразумееце. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, всё навокал тут маё. Ж, З, І, Й, К, Л, М. Покусаю, что не з'ем. Н, О, П, Р, С, Т, У кароткая спяку. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Д, И. Моих літер не бяры з мягким знаком. Ю, я. Это азбука моя. Класно! А гэта азбукаешка вялікі скнара.
усе літары схапіць хоча. Гэта ж для смеху, каб яны лягчэй запомніліся. І ведаеце што, дзядуля Дабрадзей? Што, Буслічак? Я гэты вершык адразу запомніў. З усімі літарамі? З усімі. Не можа быць. З першага разу. Ага. Так кажы. Ага. Калі ласка. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. Всё навокал тут моё. Ж, З, И, Х, К, Л, М. Покусаю, что не съем. Ам, Н, О, П, Р, С, Т, У, С, Т, У. У короткое. У короткое спятку. Ага. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Д, И. Моих літер не бяры. З мяккім знаком Эю я. Гэта азбука моя. Ух ты, ну сапраўды запомніў. Ура! Малайчына, Буслічак. Ой, гэта вы, малайчыны, дзядуля Дабрадзей. Каб не гэты вершык, я б ні за што не запомніў алфавіт. Запомніў бы, толькі Ой, не так хутка. дзякуй вам вялікі. І ад мяне дзякуй. Павінен прызнацца, што ваш сродак сапраўды добра працуе. Так. Калі ласка, мои дороженькие, мои маленькие, я так рады, что вам дапамог. А калі урок скончыўся, Ага. зараз перапынак? Так, і ў мяне ёсць цікавы мультфільм. Хочаце яго паглядзець? О, вядома, конечно. Уключай хутчэй. Ага, Глядзім. глядзім. Ну, вось і ўсё на сёння, мои маленькие. Час развітвацца і класціся спаць. Так, час. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день отплывает за облаки. Синий тень, сонный тень отползает куда далекий. Сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек